Vengi cia Sacco kaunti ya Embu ni iroria gukathikwo mitaratara ya uvecani wa ngombo kuri arimi a macani kuvitukira injenti ruvunga rwa KTDA uria ni Green Feather makiuga ni kwagiririkite mathurima gia arimi mbere ya kumava ngombo niguo kumenya kana maina ngombo mocete na vengi ciengi. Makiaria ni marauga vengi nyingi cia Sacco ciogwatiri wa kugwa ni gukorwo arimi engi ni maratuikara kura na ngombo cia vengi na uguo kuvutia utonga wacio na gikero kinene na makiria kavinda rigaka maragiria kwirugamia ringi vuva gukorwo mavutitwe ni maruru ma king'uki kia murimu wa corona. Riria mumemba ukaocambia Daima Sacco kana in another financial institution wacoka wa mukombithia mbeca ciengi extra without minding kana na ndeni ciengi, you are not doing this member any good. You are actually koturakuria uthini in our community. Kiria turathomire kuvitukirira corona yauka ni ndwi tukiuga ni kuiga muthithu koguo mwarimu ro atuthomithagia ni atwirire twikire pindi ya kuiga muthithu nundu tuticirwe gugake atia acoka atwira tutige kumenyera gukuaga matumbi na kiondo kimwe kia manjani matheri. Ni marongerera angikorwo mitaratara mikinyaniru titwika ya gutavanua arimi engi ni makugweri mariria ngombo riria matagakorwo maina uvoti wa kuriva undu ugacoka gucungiririo thini maturari. Koguo tukaira andu tafadhali ni makove mbeca ciena gitumi na undu ucio mundu akova kuthii gwika ndakambe kundaivatie kiondo wingi purpose ria tie kiondo ucio ni getha mbeca icio imutethie na thua ukeringi tumuongerere ciengi ta wa kuthomithia arimi gwacaga ngombo na gitumi kiganu gukuma na mitaratara mikinyaniru ya kumiriva ni uragweta ta gitumi kinene kiria kingitethura arimi kumana na maruru makuremwo ni kuriva ngombo. Mundu avetwo kithomo ya kuinvest kana ya gutumira mbeca ni avata kuinvest mbeca icio wega na ikamutethia vuvali na ni gitumira kora andu engi ni marandivoti loans tondu mundu oca loan atena plan kana atakumenya ni invest ku na after I invest mbeca icio akena lemwa ni kuriva. Noguo arimi ni maratarwa kuthurimaga no kinyaniru riria marekirira mundu wa guonthe kirore gia kumatethia gwaca ngombo vengi niguo metethure na mathina ma kuriva ngombo icio muthiari. Fortunate that riria ngaranta no kwambia no nginya kegwa nae, and what we are going to promote ne violence in the communities tondu uria wanu kwambia ngaranta no nginya kathie gwitia mbia ciake kwi mundu uria asainire loan. Vandore Vakameme TV ni mwana wa Manyata kaunti ya Embu, Miabeta Dennis Fundi.